Да. Где идет документ? Принеси документ. Ты не прыгай, пожалуйста. Ты в другом месте будешь прыгать. Ну, признавать етпейді да бізде ше, тоғыт бой өзінше. Депутаттарға шығып, зачем? Бері қаңтарып сал, ай. Все, Қызыл Қыштақтан бері үй аласыз, жер там, и шардан бір двухкомнатный квартира. Жана квартирада 3 күнде эже қошып көчір. Если кого мы как-то. Ahmet verecek, Moğol'dan demet mi? Arasan mı oldu ne? Şu kenarına karşı gerek yoksa, vada kırmızı zorla, 10 metre, 30 metre yakın gerek. Bravo. Neden filmasında olsun gerek yok? Onun için karavarsın. Onların da avla bakarsan. Mikrofon tapқан шарда уғылдай қалады. Қолын алды, тазалаған, мола бүт алды, түсіндің бе? Мола ештеме қалбасын. Ну, признавать етпейді да бізде ше, тоғыт бой өзінше. Депутаттарға шығып, зачем? Бері қаңтарып сал, ай. Кетағын ал, тазала. Ha, bugün тазалап жолға түсірмейін де. Так, морекілерді полны алып жүрген. Равшан, бұлар даяр турабы? Biz dayarmız. Dayarsыздар. Только үй берішіміз керек. Müstegen günümüzü aldık. Болды, рахмат чоң, рахмат. Bana bağlı, sizge daha bir geçen aldığım diye kaldı. Sizdeki mınау үй, ya? Bana. Ha, mınау үй sizdeki. Ava. Düşündüm. Siz makulsuz acık, ya? Ne mağul Ava. Şey bu. Ne mağul. Ben şu bir bolsayla özüm buzup yemek kılıp gidelim. Bir bolsayla buzup çıkıp gidelim. Şey bu. Koya durgan iş ne söyleyeyim. Düşündüm. Значит, bu yerde... Ailem kurup oturan. Ava. Sizdeki bu yerde özü mızamsız kurulgan, acık sizdeki şey. Buraya onun oyunuz kalan. Ava, sizdeki mızamsız kurulgan. Ya. Aneş. Anca şöyle. O arada eskerdiği olmaya kalganda biz geçer. Allah. O arada memleketten eskerdiği olganda biz bunda kılbaydılar. Bizden arımızı kazabilir. 2016 yılı gün küyganda olup kuyup çıkıyor. O şunda ben yemeğe melek var cez rakam. Kanaldım boydan keteyin sen bana yok. Verdir de işte kana cevap olganda. Buna tuvalet gördün mü? Bakara, duş. Emeğe düşüyor. Karaçı. Buna kara buna. Silif'i gördün mü? Banyanın demesi. Ravşan. Kara buna. Banyanın silifi gördün mü? Akpuraga düşüyor. Akpura mı o? Uvam. Kara buna. Aşraf falan. Kara buna. Banya, стиральная машина. Bardı buna ki. Saray откуда вода льется? Это дожди, мазы, которые собирают, то сюда идет. Без бани. Урган'dan. Karaçımda. Это твой дом, да? Все, вот это все убрать надо. Все полностью ал. Чтобы место дадите, убирали. Место, зачем место? Ну вот и места хватает. Вот это убирай. Нет, здесь два участка. Сколько участков все тоже убирай? Не предусмотрено. Нет, чек, бери. Вот это другой хозяин, здесь вот это мой дом. Да. Где идет документ? Принеси документы. Иди принеси. Туалет это?
Это душевая. Шувает. Если, Но это есть, септик там тоже есть. шеф, водохранный зона, туалет салған бойынша Туалет уголовный. там нет? Дайте сказать. Туалет вот здесь. Вон туалет стоит. Уголовный наказуемый нәрседе бұл үшін. Иск қояуыш. Там септики, там нет. Вон туалет. Все, освобождаем, водохранный зону освобождаем. Аналар бұзылмайды. Жоқ, бұлар бұзылбайды, апа. Бұлар бұзылбайды. Мынаны бияқ бұзауыз. Мынаяғын бұзауыз. Бирок, апа, мындай да, бұл жерде жанағындай қорық зона. Судың бойынан сілер 10 метрден баштап 30 метрге чейін алсырақ жайға шығар керек эле да. Эми сізді сыйлап, жашыңызды сыйлап атабыз, апа. Ошон үчүн 10 метр деп атабыз. Ама эси жок да, кыйкырып атпайбы, прыгать этипчи, бул далеко не прыгнет. Прыгать этсе суга түшөт, булчу. Ты не прыгай, пожалуйста. Ты в другом месте будешь прыгать. Ова, прыгать этсең суга түшөсүң, далеко не пойдешь. Өзүң көтүң пок, кара судун боюна жатып алгансың. Еще споришь. Наоборот, кичипейил болуп, не кылыш керек? Жолдош мэр, я все готов деп айтсаң сен, прыгать этпей. Мына аксакал, мына кара, мына аксакал, сен 15 жашыңды, мен күнөөлүүмүн деп атат. Мен күнөөлүүмүн жолдош мэр, мен турамел салып алыпмын. Я готов, көчөйүн, үй бергиле көчүп кетейин, мына азыр готов, азыр бузганга даярмын деп. Мен даярмын. Вот ты прыгай. Местам жок кылат келген. Жок, мына да айтпайсың, караңыз, секирип атпайбы? Ооба. Бу киши азыр шаардын атасы. Мына кылбагыла жаштар. Биздегилер муну кылсын. Ооба, үй бергенден бузабыз. Үйдөн бузабыз. Ооба, үй бергенден бузабыз. 13 yaş bala bilen kayda var. Şimdi bana bundan geliyor. Aydan diyor. Так, Завле Павлович. Var, moyunuz kalalım var. Ооба. Bunu kayak götürüyoruz ama aksakalda. Bu yemeği verseniz, büyük verseniz de şöyle köşkü geçseniz de aklına da bize. Ооба. Муан көрөлүч. Bunun dokumentleri yok. Ha. Dokumentleri yok. Бул нар жагы башка үй бар. Yok biriyle var. Нар жагын кантип өтөбүз? Саламатсызбы, жеке кандай жакшысызбы? Нар жагын көрүп коеюн дедим мен. Арт жагына. Ya alt jağı tokan boşlar buldular. Beton kuyu algan da. Иже алсам болобу? Иже сиздер деле каршы эмессиздер да, үй берсек көчтүк, а? Ооба. Кандай жакшыбы, кандай? Көрдүңбү, закон апасы ушундай болуп, тиги секирип атады. Мына макул болду. Тем более кара вообще аварийный жерде экен. Yok, bu da kaysarız. Niye o avarıyla olur? Мына курулуштардын айынан болду, үй жанып бүткөн үй. Жок, түшүндүм, эже бар көчүш керек болот. Мен түшүндүм. Мына кара, жоо почти жок, мына кара мына. Тедяктан баштап ошондо канча үй болуп атат? 4 үй. 4 үй, а? Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт. Бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Карачыган машиналарда пробка, жол Bu жок. hazır 10 adırdan düşüyor tutmuş. Мунаке. Бягы. Бул туалетчи. Ошо кагат. Бул эме экен, а? Бул жагы канал, туурабы? Каналдан кейін канал. Мына нар жагы да ошондой экен, а? Саламатсызбы, эже? Кандай, жакшысызбы, эже? Ден соң жакшы.
Telefondan söylüyor. Кандай эже демдүү сүпөчтөр жакшыбы эже? Кыйналбай Кандай атасызбы? елдің Жакшы. керегіне жараған жақсы жыл екенсің айналайын. Өмірің өрсін, денсаулығың өрсін. Рахмат эже. Мынандай қарапайым елді қарағыла. Рахмат. Рахмат, саған рахмат. Рахмат эже. Ішіңе рахмат, өзіңе рахмат. Рахмат. Эже сизге Раушан эжем апаргансын өткөнгө, а? Кызыл кыштакка. Жо мен келінім барған. Ооба. Ошол жака көчөбүз эже. Сиз макулсуздар, а? Мен келінім жашайт, мен өзім жашабайм. Менің балам жашайт, мен 38 жашымда 6 бала менен жетим калганмын. Ушу балдарды өстүрөм, ушул үйдү алып, элдер мени ушул үйдү алганда суу жака антесиз деп алдырышты эле. Мен алдым эле, бирок аны кылбадым мен. Рахмат эже. Ошон үчүн ушу балама карап коесуздар. Болду эже, кыжаат болбоңуз. Болду эже. Тиш, сана болбоңуз, кыжаат болбоңуз. Болду эже. Макул Анан жакшы. өзүңүздү барып да кирсек боло береби? Болот эжеке, болот. Любой время келе бериңиздер. Мен азыр бир жумушчуларыбыз жөнүндө бир проблемам бар. Болду. Болуптур эжеке, жакшы. Улаға кетіп. Значит, Барын ескерту берілген. кече алып бардың булармы? Алып барған, барын алып барған. Здрасте. Как поживаете? Как здоровье? Можно зайти? Ага. Так, это водоохранная зона, знаете, да? Все. Сын приедет, вот это мы сами уже сошли. Так, Раушан. Сюда иди. Emene, Zanrek Başıç. Gördünüz mü bunları? Bunları gördünüz mü bunu? Bunların barına aşk gerek. Çünkü o bizim Biz başladık уже. O başlayıp teteki şeyin alırlar. Bunlar da kalınır. Bravo. Вас предупредили, да? Ребята приходили. Мы вам этот Кызылкыштактан, да, Да, выберем? Кызылкыштак. Кызылкыштактан дом дадим. Все. Нет, мне сказали 6 метров убирайте отсюда. Не, 10 Нет, метров. 6 нет, 10 метров мы 10 говорили. метров. В 10. мэрии так сказали. Это я мэр города. Ага. В мэрии просто, я Да. знаю, да. Вон с угла, вот это, раз, два, три, четыре, 5 домов, 5 все домов. полностью уберется. Снос будет. Да. И куда нас? У меня дедушка старенький. Вы в прошлый раз не смогли, что ли, поехать? Кызылкыштак мы перевезем. Кызылкыштак. Далеко? Да что мне? Я работаю хоть и на пенсии, мне далеко ехать будет. Когда этот, у вас есть где жить еще? Или здесь живете? Нет. А деду сколько лет? Этот, ну, ему 80. 80, да? Мы тогда квартиру дадим, пойдет? Ну, у меня еще сын, он сейчас в России. Вот, сын. деду ему. Хотя бы двухкомнатный. Сын уже не вернется. Он Почему? там, да, он тебе найдет там Я он себе. гражданин Кыргызстана. он Да? Да. Запиши. Квартира бергіле көшіргіле. Час. Сен ушыларды жамыр өзің қылы берсең болады. Элементарный сен де. Бізде тізмеде бар барлығы. Тізме қылып қойдық уже 60-тан ашураға. Жоқ, мына, допустим, Квартираға, жер Квартираға. үйге де. Аз әлгіне қылта, сереп қылта өзі. Вишня, кова. шуны эме крастап эме көчүрсөң эжени. Жанагы арстерге берип. Краснофлотко көчүргөн эжени. Сразу калган көчүп. Краснофлот пойдет. Да. Дай Дом или квартира? квартира. Двухкомнатная Да, у меня сын, дедушка. Двухкомнатная квартира. Бир дагы көчүргүлө. Да, все Вот готово. это все оставлять, да? Мы вам поможем. Что нужно, Хотите, заберите. заберете. Нам только земельный участок нужен. Я поняла, да. Здесь строиться ничего не будет. Ничего знаю, абсолютно. Здесь водоохранная зона. Арык будем чистить, смотреть, то есть скоро наводнение будет. Я знаю. Да. А всё. я думала 6 метров. Нет, Всё нет, убираю, нет. думаю, вырезать Нет, будем. нет. На. Bunu qanday qilamiz? Кызылкыштак, жанагы, сиз, кандайсыз? Мы красивая. Мына жанагы орус эженин үйү, Все. Бүттү. Атайын ушу сизге келдим да көрүп кетейин жашооңузду депчи. Буяк канал туурабы? Мына канал.
Karaçı hiç deme yok da уже. Tekrar başta alış gerek de kolunu gönderdik. Lan soğuş mağara kazılasa buldu. Hiç ya. Nakıl etken Ya. Ava nakılıp boşatılırsa. Hemen aytam. Zamirek Bayşik. Karama arık toğulu уже batpaydı. Arık kazılaşıyoruz gerek der. Gördünüz mü? Ama büt alıp duran akırıyla kazılap yetiş gerek. Narkı etini alış gerek. Düşündünüz mü? Tak, oşonda bu kızlarga kандай bol masele çeçildi? Ular kadar жер үйдөн айтканыбызды алып барып көрсөтпөңүз. Burak kança semya sizde de? 4 semyaga bereriz. Жалган сүйлөп атат, карындаш. Eng Туура çoğ айтсаңыз. akam, eng çoğ akamın boy emeleri yaşadı. Жок, Bol akam бул ötüp прописка ketken. боюнча айтып атышат. Прописка боюнча. Мына Бирде семья эме. жашайт. Akamın emesi, akam ötüp ketken. Atın bile kardeşim. Gülcan. Gülcan, mınday kılaylı zaman koyasız. Kızıl Kışlak'tan bir üy belgili, Certan belgiledi, şahırdan bir dokumentı kvartira belgili. O şu достаточно olur. Şunun bu? Все. Jas. Kandak bulu Gülcan. O şu jakşılık ol kızım, kardeşim. Mınday, realrak bulalım, öyle bir jölü montu öyle. Men akamın bul jerge biz emek Men kılgan jerimiz düşündüm yok. kardeşim. Eng çoğ akamın emesi var da ballar Düşündüm var. kardeşim, Üç balası düşündüm. kalgan. Bu düşündüm. Şu Kızıl Kışlak'tan bir üy alasız, Certan, bir şahırdan bir dokumentı kvartira. Yani kvartirada 3 günde Ece koşur. Çoğuldarыңыз. 3 günde koşup çıkıp gidesiniz. Карындаш, жардам берейин. Спокойно. Баягы жөнүнө билип коюшуңуз турганда, стресс болот. Так, ошондо биздики могул жак моундай болот да до конца, туурабы? Мына уже буяк водоохранный зона, туурабы? Мына ушундай кылып кетишибиз керек. Бизчи, көрдүңбү мына? Тетик үйлөрдө дакан салып келебиз да. Ha. Бул жер аябай кең экен, а сонун. Bu keng. Кара, мына жак Өзү ушундай болуш керек. өзү ушундай болуш Ар керек. жакталар кичине. Ооба, ооба. Алар өзү сатпай койгондачы. Мына курулуш компанияларга сатпай коюшкан. Өзү үчүн чоңойтуп, алия кылып коеюн деген сатпай коюшкан. Все, бүт да. Так. Эме даяр, азыр кыз даяр. Ошондо дагы ортодо канча калат? Үчөө. Мына эже дагы даяр. Эже бар, авам бар, а? Сиздикин арагында. Biz şu üyü versene sırası özüz başlayız. Sizdiki эмне маселе? Çok kolay düğün getirdi. Gece iki yol var. Katta ustроyun arkası. Yaşay turgan yüz yok bizde. Gece eski var. Sizin yol kalmak. Mına sizde? Kelip ketken ötkönde siz yok, köyümüz barken kelip ketken. Men sizi koçuga taştabаймын. Баарыңарды көчүрүп алып чыгып, келип, мен ыраазычылыгыңарды алып, анан көчүрүп алып кетем. Эч кыжаат болбогон. Түшүнүңүздөрбү? Вообще мен сени капа кылып, чырылдатып көчөгө кантип мен 6-7 бала менен көчөгө кууп чыгам сиздерди. Түшүндүңүзбү жеке? Все болду. Сен бир айтып кеттиң, кылбайсың. 2 айтып кеттиң. Кандай улук жакшымы десе жакшы. Hazır mı? Nereden yol buldu hazır? Şunday yol bulat, o yerine. Красный место сразу болса сразу. Ооба, азыр бекеси. Şu nemeden 5 metre. Nal yerde mesle var da karanız. Şu yerde nal yerde cana kake var. Eşiniz de var. Hava. Şu 380 bin dolara sattı. Nal yerde sen ila. Ofisal sen. Sokölde bir taş makla vereyim. Kançada salasın? İkile. Sprey bir bile. Sokölde bir içi. Öyle bir çalıyor ama ilikte tosor. Sokölde carım uçar carım uçar. Yol kança bu olacak? Yol bu, neme? 14 metreden öyle. Kança? 12'den öyle. 6'dan öyle. Karam. Bu el geçen alıverçim lan. Bir şey geçen joklukta bak görüyoruz. Sen o şunda опять de yol bögöp salasın da. Yolda bu böyle. Ha. Yolda bu böyle. Bizde bu jakta parkovka жетишти да. Ошон үчүн бул жака парковка койбойбуз. Бул жака парковка койбой уруксат бербейбиз. Жолду сиз бул жерден кыласыз, бул жерден кыласыз. Мен все равно полностью асфальт кылгам ушул жакта. Проезд деле кеңири болот.
Тазалайлычы, тазалайлычы көрөбүз. Тоспой туруп бак, эчтеме тоспой. Шунун тегин токтот, анан көрөбүз. Ошо. Так кеттасын. Sotma veririz orada. Sotma veririz, dar uzasın diye şahitlik. Oha bayağı var ya. Var geçmişte. Biz albay izledik, sotma şotağı, sotun cengiyle falan. Güzel buzup başlar. Olmadı. Çok fazla Yok, azı birinci badakran zonan emet olalı. Alıp tazalap emet olalı. O köprü alınat, durabı? Alınat. Molar buzup ver işte. İyi bayağı oruç tutar. Bayakça. Ya, ne yapalım? Çok buzuk vergen yerine değil. Tazalak. Götür poşok. 10 metre poşok. Tamam. Ha, zayez kayaktan burada hazır. Bularga zayız kalbay kalıyordu. Yok, özümüzge zayez. Tek. Molar tazalaganı var. Yok, arıqtı kan tazalayız. Bunlar boşalt olsa kadar arka ötürürüz şu problemi. Yok, teknik kan tutuyor. Ha, ola usulünde bir most kılışımız gerekecek. Hazır тазалап көрөлчү бир жерден бир неме Нар жағынан емес керек. бир баш жагынан Максимумдан бакталаса берек. Şu Maxcom нар жағын баштап алыпсыңар ғой, Замирек Башевич. Ya. Олар даяр а бұлар? Dayar mı? Yok, fundamentallerine kadar aldı. Көчтү, туурабы? Булар макул. Араkan nereden ötüp bulacak? Ya. Aраkan nereden ötüp bulacak? Қараңыз, суны бөгөп салышқанда бардығычы. Азым onun 6 метр жылауы? Ya. Oşuğa çayın buzluklarına bir üyü var eкен. Güzel buzu solbaysın alalım. Ne gerek? Hazır bu başladı. Bundan maksimuma teşekkür de şu. Tak, tigler köç bütte buzup. Bitti bular polnu aslında. Bir de şu duvar var o. Sen yerini kendine. Қарам, совсем суны бөгөп салғанда қашып. Емі азыр бізші балдар. Суның водохраны зонаны жанағында ограждение қылып тұрып, емет қойшуыз керек. Татнаға қылып келіп отырып, су менен демала тұрған қылып қойш керек та елді. Тазалағаннан кейін. Молар көчтü. Molarça. Tak, tikiçi. Eki üy buzuda. Emeçi. Teti magazinçi. Bugün 45 ustası gelip başlıyor. Açık koy. Sen kastın için bir yol vapsın değil mi? Açık koy. Gaz tuttağın ol vapsın diye. Zoti karmatraylı var. Kaçın su olup kaldı. Orunbek. Zamına zontik verip. Özümçüle appak koyuyorsun var. Biraz dolsa mı de? Bunlar kara çıkanındaysa onu karamına. Boklar buzu başlaştı ha. Şey bu oldu. Kara buğu salganda sonu çıkıyor. Ya. Kanal açılar da kara. Kara kanday omoy dem alganı için. Acı buğu salganda. Tak, nazarın ötölü. Ен баяғы мына жердегі бусқанда. Bilem acı. Keç süleştik hazır o. Bir değer bulduk koçuyorsun. Bir de değer de orada. Ova buladı süleştik hocam. Ova. Bu hafta. Tak, bu ayağın niçin başta aytasınlar? Zamir Başevich. нар жакты бүткүрө. Ha. Нар жакты неме экен бүтүрүп алып Ha. Ооба, матка чейинчи. Tak. Жер бир аз мындай неме болот го, дөң арты жагычы. Jo. Bu ayağın niçin başta aytasın? Ова. Аркылар акырын баштап аткан да. Jo, bunalar Cıldırbay'a, transformasyon Cıldırbay'a bir raka. Şu nazır ana. Bugün geldi. Ya. Ne yap? Bayağı büt
Buraya kapsülün üstünde. He. Koşa beni koşa cıldıraylı der. Bugün ustaları gelir. Ava. Gün arkasından şu olur. Kat olmaz. Ova, buna 6 metre bir kaçılar. Bravo. Tete taşça. Tarafına onlarca su, yetin su assaçı, полный su çayır da. Açık şef. Hayran su kara. Ну срочно, а? Allah bunu. Так, моя гача. Oşantaya burç menen ketedi da. Azamat qanday ekish? Qayoq bilan ketadi oşanda? Ya. Mo janağı emes satып algan uyushul emaspi janağı? Şef, yo al narağında. Bana Oşkar diyor. Oşkar diyor. Onlar bu buna Maxcom'duk iken. Anam nerede застройкалар var gene saraylar. Poldu duştaşadı. Ova. Baş bol çok. Ova, azı bunu eme. Biz şi balдар, zayız usul жактан kısa bulat eken berip ettin ha? Ya. Nerede ne olmuş ya? İyi buna yol var eken. Allah saçak kandırına alıp taştayız. Nerede öyle olarken açtı. Ova. Bir kine cahiliptir ha? Nerede de çok olur. Boyka var, planet elektronik var. Aynen. Mom ne olgan sana? Planet elektronik. İçine boşa durdu. Bir kadar çıktı ha? Все iş yaxşı ekan. Давайте. Mo Planet Elektronik turau? Артын өздері алып атты эле мендердер. Mo da şonu kuva. Жоқ, башкасын. Altın деген баланы кылган. Tekirişke. Oşkar diyor teşekkürlü baraşlı üç. Alına turau? Vadakranın zonada Krasneniya'da birbirine münü gelişin canlı proyekt vermek. Bularça. Alacaktan ösek olacak. Ya. Selamun aleyküm. Aceke qanday жақсы. Бұл лёгкан сұрсекен, а? Лёгкий кен арқасы şu. 10 metrege çekiş. Мына видишь. Вот на водоохранная зона как раз. Паркені дұрысташар да. Ова. Ravşan aka şeyle. Yes Bu dalуда, да? Мына не ол газ бекен? Gazda 40 ton aka. Aşağı. Bu biz hazır Monuçu bir betinden тазалап turaylı пока. Anan көрөбүз. Замирик Башич. Bir betinden тазалап turaylı пока anan көрөбүz. Тажагына. Ооба. Aşağı dom oldu. Ооба. Dualına çeyin toktottuk. Ооба. Rasiyet iştep geliyor anamla degenden. Водоохранная зона турабы? Düz dur konu. Вот. Бочка bu. Ne oldu? Küçük sorun iyi olganı kendi. Biz geçsek de. Aynen. Dual iyi oldu. Ооба. Все. Şunu alıp. Assalamu alaikum. Acaba qandaysiz? Buzu tasbaba? Qanday? Yaxshi. Yaxshi o'zingiz qanday savol? Qanday jasab. O kelene gene ovam qanaqtachi. Tak. Oşonda mozerden naraqa 10 metr. Acaba?
Жоқ 15 дедіңер, қанша дедіңер? Жоқ, 10 dedik. 10 дедіңер ма? 6 dediler ki inan 10 dedik. On. Şimdi sizden birisi ne olsam bula mı? Болады. Bana özü ne olganda burada bana bir geçeyim de. Sonra cep getirdim ben de nemeler var. Meriye gayrılı 3 yıl. O 3 yıl Katar gayrılı ana gün alacaktan böyle neme olup olganda bu kanal şarkı karaydı geldi. Şu az bizge O qaraydı. emazı qarab qaldı. Oşonda men özüm desem bunda yakta tosval dedim toskonda dem oldu. Alar aytıldı aran burçuna bunda tosval degen. Жоқ. Қазір 10 метр қашып бересіз, асығал. Біз полный арықты тазалап, мұны жерді зелен зона қылабыз. Техника кіріп таққай тазалап тұрған. Бұяқ ешкім өтпейді. Бұяқ сервитут. Бұл жақ жаңағы водохранный зона болады. Қана бір бата беріп қойыңыз. Амин. Амин. Amin Allah. Akan. Şu jamg'ir ko'rsatadi, keladi. Ko'rsat dema. Ko'rsat keladi. Ko'rsatdim biz. Azır bunun arjagı jol. Dom oldu. Dom oldu. Bayaqı biz buzlab sanjak. Azır uy bu жаққа кетеді. Ал жақта. Тәтеме geçelim. Разведка geçelim. Бағында лечебный центр болған екен, Америка деген врач болып төле. Жер өзіне жоқ, басқа жоқ, қаласың. Suyun üstünde bırak. Мен айттым уже аласы. Мына жердегілер құқтар қатталып айлап қап, қошылап тұрады. Мұсталығы қошылап тұрады. Да? Өткенде жүреді қолдық па. Мына жерден 6 метр қошты. Енді вообще, бұл қаншаға соқтықтай тұрады. Hazır bir şey. Ne? Kardeş baş, buna yerden başta уже метеориш керек. Batırmen kiloş керек. Buzul çöp. Şunun mu? Malar balık tetiğinden metre buzul. Belki şeyini aparıp al balığı ölçüsü gerek. O yer tatlara ne kadar yutulup durur. Ne kadar yutulup durur. Hemen küçük bir apel koysak sen. Muğayildirine, vraçlarda. Bu ne bu? Ha. Yok, hep koyalım. Şunu aytayım da azım yerge. Sen seyahtarga yapıp koyman barkına жетпейді. Şunun için bu yergeçi iki etaşlı. İki etaş. Dışarıda kaç kvartira olsun? 17 mi? 20'day kvartira. Niyakta. Bir de kanalizasyon var. O 2'den de götürsek olur, 4'e çeyin götürsek. 4'e çeyin bu mu? Anda bu yerge bir 3 libo 4 etaş kalıp muğayildirine baştırak kurup verelim. Однокомнатный квартира, малосемейка. Желательно иметь кош керек, мед кош керек. Ипотека сияқты, кинодың тұрығы. Бұл бір. Екінші, бұл сенсаяқтарға либо Мамыровадан, либо көкінбейден нар жағыдан Семен Гай бар болчы бұл. Ол жерге құрып берсе келіп отырды.